आदाब, नमस्ते फीजी, अ वेरी गुड डे। लजीज खाने, प्यारे प्यारे गाने, समाचार, चुलबुली पहेलियां, सुहाना सफर में 12 से 4 बजे तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर। Sambulu binaka sa ikoengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Abarita kan dendai na ilulu ni mateni tu o boreng bani marama na nona siang ni dua bata kay na nondo tu tukutuku na songo na National Federation Party membaleta na kana besuta na kuila ni mateni tu. So mutigo na Prime Minister na nona tukutuku na ilulu ni National Federation Party o Dr. Biman Prasad nindo don me na mata na mateni tu na nona garaba na be kan bimbi dake na non rambula na leoni bonua. Mai na nona via bukan bimbita kana be ni kuila ni mateni tu. Tu na bani marama na mateni tu sa taka tigo na noni tabi veir na lewi ni bonua me bakana soli wale ni wani ngunu na wani mate ke na pakabinata ki ni be tambana ni be ngara le so sa be bongi tunga na Prime Minister ki be kenta na lewi biti menda boy tabi na be CCV ni be so taki ni kuila ni nonda mateni tu ka menda sa bareo taka na kuila bo ena ka tini ni singa ni okotoba ni ambaki ongo. Sa koto endua na lalawa mer sa tukita ke so tal na korro mai na bonua karena dambe tu kina enang unongo wandita ko esal nasi na ibugu ni buni bola tunde ena ministri ni beka ni bunotani ni na tukita ke na korro embalet serngana bagada ni tumbu ni alal ni welebu ke na beisa unin raki ka nasi ni sa katkatingan raki eviti ka mama da welebu ka sala ibu abun na lenga ena be korro eratoka ena nanda bimba rabi. Sa koto ene tutu waya mesa tukita kina kornibuli na wadi district school mai na ene no la kemba ena lomania sano lau e kainaki ni kornibulongo ke na walni gas nibuli enda lubu di bagalima ena ndua ni waswas nibuli ena ngauna ni welebu nama ki mena baidori bunga le bisawe na kornibuli torda ke na Fiji National University. Warita kan ilu ni kornibuli Professor Ian Rose nindo donu mena sul na ngalala ki beir na ilu ni be tambana duindui merangaraba na non ratambana ni be ngarabi go esa sianga ni ngandribikina na batulewa mai buana ilu ni kornibuli ena kena titibaki entu na tambana kina gito etu no ben rain na andoni bibatabulidi ni timi ni Vodafone Fiji Sevens ni na sianga ni boadora entu na bisau wana timi ka na boitabi na sot in Las Vegas Amerika ena moni madawa na timi atandule sumai ebiti ena matagani kuwa karto na bimbiu ki Amerika ena bongen dai etu no rain ni wambauta ni rto na round 11 tadake na norto ibaroni gito ena sot in Las Vegas na timi ni biti ena sot ke Samoa ena norto mateni gito watombu ni sibi na ono ena ndoni miniti na akabni waruai ni semberni reu sota ke welesi ni sibe ron miniti ena vana kaloko kataraba na norto sota ke New Zealand ni oti 5 miniti ena diwa ena mbongi tungaya ena timi ni New Zealand olote rekambula esa sosomte ke DJ Forbes ena Las Vegas o Forbes na kapitani timi ni New Zealand mabua ena sota ena mado saoti ena saraviti na sota in Las Vegas ena FBC TV. Mai da bekeri na Vakaleleka ni nonde tukutuku ni wading binaka. Kita boleh guna siapa tu mai, hena guna baru taki na yan robongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni na guna baru taki ngo na yan robongi 60 FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tumani o mai na vito na kabe kina tini karuan ng bongi lebu. Ena ngono baru taki sekoya na yan robongi. Ena Mbula FM, ena bandua, ena sere.